Srdačan pozdrav. U današnjoj emisiji bavit ćemo se cenama različitih kategorija svinja i svinjskog mesa u Srbiji i Evropskoj uniji, a pogledat ćemo i koliko koštaju sirevi, kajmak, živinsko meso i jaja na zelenim pijacama naših najvećih gradova. Krećemo od tržišta svinja u našoj zemlji. S obzirom da smo u jeku sezone tradicionalnih svinjokolja, očekivan je blagi rast najtraženije kategorije svinja, to su tovljenici težine između 80 i 120 kila. Usled povećane tražnje poslednjih dana, ovi tovljenici poskupili su za nepuna 2 dinara, te im je prosečna cena 155,4 dinara po kilogramu žive vage. U Vojvodini je prosečna cena ovih tovnih grla 153,3, a u centralnom delu Srbije 156 dinara. Poskupila su i prasa do 15 kila težine i to za 3,3 dinara. Srednja cena pomenute prasadi sada iznosi 210 dinara. U severnoj srpskoj pokrajini koštuju 205, u ostatku države 211,7 dinara. Prasa težine od 16 do 25 kg takođe beleže cenovni skok. Prosečna cena im je 196,4 dinara po kili žive mere, što je za 0,6 dinara veća cena nego prilikom prethodne analize. Vojvođani ovu prasad najčešće plaćaju 196,7 dinara, dok kupci u ostatku Srbije za njih izdvajaju novac na nivou proseka za celu državu. Sa druge strane, pojeftinili su tovljenici teži od 120 kila za nešto više od 5 dinara. Na nivou cele zemlje staju 133,1 dinar po kilogramu žive vage. U Vojvodini je cena ovih tovnih grla 127,5, dok u centralnom delu Srbije u proseku koštaju 135 dinara. Pojeftinile su poslednjih dana i krmače za klanje, prema analizi za 4,3 dinara, te sada koštuju 120 dinara. Vojvođanski stočari ih prodaju za 115, a oni u centralnim delovima zemlje za 120,7 dinara. Cena nazimica za priplod je ostala na istom nivou, po iznosi 37.400 dinara po grlu. U Panonskoj nizi nazimice su u proseku skuplje i koštaju 40.000, a u ostatku Srbije 36.100 dinara po grlu. Vidjet ćemo i gde su najskuplje, a gde je najjeftinije svinje u Srbiji. Najviša cena tovljenika težina od 80 do 120 kg u iznosu od 180 dinara po kilogramu žive vage izmerena je u Čačku, a najniža u Zaječaru, gde je tovna grla staju 110 dinara. Najskuplju prasa do 15 kg prodaju Piroćanci, kojih cene 240 dinara po kili, dok su najjeftinije u Požarevcu i Čačku, da ih prodaju za 200 dinara. Minimalna cena prasadi između 16 i 25 kg zabeležena je u Kragujevcu na nivou od 160 dinara, a maksimalna opet u Pirotu 240 dinara. Najviša cena tovljenika težih od 120 kg izmerena je u Čačku 170, a najniža u Zaječaru 100 dinara. Najjeftinije krmače za klanje prodaju se u Kraljevu po ceni od 90 dinara, a najskuplje u Vranju za 150 dinara po kilogramu žive vage. Pogledat ćemo cene svinjskog mesa i prasadi u Evropskoj uniji. Prema poslednjoj analizi, prosečna cena svinjskog mesa u Evropskoj uniji iznosi 1,51 evro po kilogramu. Najjeftiniju prasad svih težina i dalje prodaju Mađari po ceni od 29 evra i 3 centa po grlu, a najskuplju Šveđani za 78,39 evra. Prosečna cena prasadi na nivou cele Unije iznosi 43 evra po grlu. Ponovo smo u Srbiji, ali na zelenim pijacama. Beli masni sir na prometnim beogradskim pijacama srpske prestonice kupuje se u rasponu od 400 do 450 dinara po kilogramu. 450 je srednja cena ovog sira u Novom Sadu, a 350 u Nišu i Smederevu. Polumasni beli sir u Beogradu staje od 300 do 350 dinara. 350 je prosečna cena u najvećem vojvođanskom gradu, dok na niškim i smederevskim pijacama košta 300 dinara po kili. Najjeftiniji kajmak i dalje pazare Nišlije, koji ga u proseku plaćaju 600 dinara, a 800 dinara nakon blagog poskupljenja kupuju ga Smederevci. Za 800 Beograđani, dok u Novom Sadu ovaj mlečni proizvod staje između 800 i 900 dinara. Kilogram očišćene piletine u glavnom gradu je pojeftinio i sada staje 230 do 270 dinara, 280 na novosadskim tržnicama, a 190 nakon priličnog pojeftinjenja u Smederevu. Kokošija jaja nisu menjala cenu, pa u Beogradu koštaju 11 do 14 dinara po komadu, u vojvođanskoj prestonici 9 do 14, u gradu na Nišavi 8 do 11,